Jakhongni phai trokarni Dipurong supialong kido Dimasa Klapalong All Party Hills Leaders Conference Dipulumbajong Constituency Central Committee atumpen kivang jilangani kiklem kidam jeputhak chingki chingwayamai paduponlo Lasungsi APHLC songpen kidam tangani Karbiara Harman kachisong amide kang thur ponpen raratum aning kidok lapusonsi pinang ana dimalong thek ponlong no Kivang jilangani laan so se rat along karjap pidunji pu akimang pen Jakhongni phai trokarni APHLC Dipulumbajong Constituency Central Committee tumpen klembang tumpen an chingki chingwayamai paduponlo Bangso mailong jasimet non kivang ji town committee kilikalong APHLC songpen kachipahai dunjia phan saikideng ponjia phan chingki chingwai piduponlo Lan chotkali nonang kiliji Jakhongni phai inquiry PGR VGR puthak APHLC Central Committee pen kachisong Japan kachisikalong APHLC Dipulumbajong Constituency Central Committee penta kachilangdun pen RD kipidun Japan tame chisik ponno pusi mailong chiparai ponno nilitum kachinya teng ban bolote siksidula rona teng ban bolote khali karbia mei pupide asonde misen athena nilitum ke APHLC tumke la siksidula rona teng ban Tribal Unity Long Live alam sa nitum ubom lo la peno na mat kinili tumaphan niliga chini tu na tenge Central Committee bhana thang na pachini avela la karbia mei potumbang la pen nili tumyong si karbia phamchot pulo de tumbang ka ko hala tribes ka prek phangi ka pacho bai thu tanang na la puson la si no na manili tum la bangke hemo puta pudunde me puta pudunde tetapi ni tu bangke PGR bangka aprang menang cesong mo bang bom lo lapen ni tu mai meeting lo kami along kapre kami tu ninje lo lapen no la sopu thak ni tu Central Committee benda rally pedorji pusi no la mane khiti angru at least la khiti high pauchi de lo bolo tu rally pedonang ko bangke kedam tang MEC election aprang mensi ni tu bang kachingwai pon make do lasi hala bangke la lo ni tu mo nangklang pai ceklo inquiry ni sini letum rally ke pedojia bangke mopen ni pulo sonia puthak lo eson ke ex autonomous council lapen eson bangke PGR VGR puthak bangke letum party hoye hin pen central committee hoye hin pen kepathik pontang lake letum rally pedu ponji na hello tame non tarik kresia bangke karbia mei pu along bangke ni tum phan la pusom thang kapachini pon mega bela kumane yang si individual pen itu party yang bang name kidun do poten ka badhal bang abi tame ese party hoi pen bang resolution itu thang na deng dela alam tum pulo high power pulo hedi high power kali la low power ceplang delo kopi pulo te lands belong to KAAC putang delo mati di longle phelang ka do benta pani si nang litum thenglong lo assembly lo da ala Jugen Mohon di HD Minister running jelo Jugen Mohon da alang li pulo la Karbi Anglong Autonomous Council si chini pala tum la longle aron ana bang hala tum si chini pulo kadi ande totally longle jakong an ke Karbi Anglong Autonomous Council long sa ajakong do putang de pena phike high power chosing thara laana de pen laan le hirina ko bom ko bangke extension bom jakam da vela la pen force avi puledi force avi pu ke lage that SP official long SP that la police reserve to dupik le la pen assam phan DIG phan ko CM Dr. Tuliram rong hanggelang li pulo kende chief minister ke lage itu korte te son buke mate di apola chief minister phan lang ni chuning riamar lage force ke bang nang pidunji la si lage si pene rar phan ke pamang nuwa saya song sini tum kece charda ase lage high power kali lo lage claim high he son am lage low power lo News report Karbinglong Live